ហើយយើងនៅកន្លែងណាមិនសប្បាយកុំនៅហ្នឹងឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺតាមព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យសម្ដែងក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គក្នុងសមាធិនិទេសបតវ័យកសិនហ្នឹងគឺសម្ដែងពីរឿងដែលថាការដែលអប់រំចិត្តព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងត្រូវការថែរក្សាចិត្តនឹងឯងដោយអាវាសជាទីសប្បាយនឹងឯងនឹងគ្រាន់តែខ្ញុំណាបញ្ជាក់ផ្ទុយមកវិញថាបើនៅមិនសប្បាយទេអញ្ចឹងវាមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅបានទេអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងមានសបាយសម្បជញ្ញៈណាមានសាតកៈសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំទីកន្លែងរស់នៅហ្នឹងឲ្យបានសប្បាយគឺកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅហ្នឹងឯងដែលជាផលកម្រៃនៃជីវិតហ្នឹងណាបើមិនអញ្ចឹងទេវល់នៅក្នុងរឿងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវបញ្ចប់ទាំងអស់ដែលខំរវល់មកជីវិតហ្នឹងត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងឯងអត់មានជាផលកម្រៃអីដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងការដែលមានជីវិតហ្នឹងទេវាមានតែការហ្វាយខ្វល់ចម្រើននៅបាបនៅអកុសលអាសវៈក្នុងសន្តានវល់ខ្វល់នៅក្នុងបាបអកុសលអីក្រៃលែងជាងសត្វក្នុងអបាយភូមិទេរឆានអីទៅទៀតហ្នឹងហើយដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តបាបកម្មផ្សេងហ្នឹងក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងធ្វើបាបខ្លាំងមែនទេណាណីទៅណាដោយការចង់មានចង់បានហើយប្រព្រឹត្តការបៀតបៀនអីចឹងទៅជារឿងលោភៈជារឿងតណ្ហាក្រៃលែងទៅណាស់យើងមើលពួកសត្វពួកអីហ្នឹងវាគ្រាន់តែដើម្បីថាការចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹងទៅវាប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈគតិរបស់សត្វហ្នឹងចឹងទៅគ្រាន់តែថាគ្នាបានមកចម្រើនផ្នែកខាងគុណធម៌អីទេអាហ្នឹងនិយាយទូទៅអកុសលវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងវាខ្វះឧបនិស្ស័យតែដល់ទៅមនុស្សមានកុសលវិបាកបដិសន្ធិបានខ្សែគប់ល្អដល់អញ្ចឹងទៅល្អក្រៃលែងល្អជាងទេវតាទៅទៀតតែមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងហើយអូតបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកអរិយសាវិកាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវចាប់យកផលកម្រៃនៃជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអប់រំប្រឹងប្រែងតែមុនដំបូងលំបាកអីអាម៉េចអាម៉ាធម្មតាធ្វើអីក៏លំបាកដែរត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងឯងព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងព្រះអង្គលើកណាគោលការណ៍ដែលត្រូវបប្រតិបត្តិហ្នឹងមានសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងរស់នៅជាករិយាវៈក៏ត្រូវអត់ធន់ណាជួបជុំក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងត្រូវអត់ធន់ណាស់ហើយរត់ទទួលទានអីទាំងអស់ហ្នឹងអត់ធន់វាមិនមានទីបំផុតវាអត់មានទីបញ្ចប់អត់ធន់លំបាកលំបិនទៅក៏បញ្ហាទៅមកទៀតទៅ
rồi tới phục triệt cầm na tiệt thầy cả ọt thuần trắng cứ đại xa mình miền bàn chùa Presma Samput năng chỉ riêng bỏ hoạt đạ mình ta nông ca để bàn chùa năng Presma Samputឬក៏ជួបនឹងពុទ្ធសាសនាត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានទីបំផុតណាអត់ធន់នឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងដើម្បីរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងជាស្ថាពរក្តីអត់ធន់មានទិសដៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងការលំបាកតែងតែមានអញ្ចឹងឯងតែយើងធ្វើអីដែលមិនលំបាកនោះតែសេចក្តីសម្រេចទៅដោយសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីព្យាយាមណាហ្នឹងឯងវឹកហាត់អប់រំអញ្ចឹងកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺសប្បាយហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដែលគុណចាស់bạn lược máu cái đàn được nhầm na thờ xe thà và từ na mình sẽ bài thế công từ ở nó bên đây khả năng ti cô cho ti sẽ bài đằng ai à va ti sẽ bài cô cho ti sẽ bài bọc cô ti sẽ bài cả tha ti sẽ bài đó đằng này bây giờ xài cục bọc cô na tới ấp sẽ bài có sao là thua và ắt chấm ra năng ảnh về miền là thầm mẹ sẵn tổ xạ về ten nè về sầm đấy đây là tu cho mùi năng thầm mẹ năng và tu cho mùi năng samatha vipassana năng dân mới được cái nòng thầm mẹ nó bảo ông đây năng pramo thầm mê rè mô thầm mẹ rật táo thầm mê thệ táo thầm mẹ vì nơi chạ già nhú nề vì chạ rế thầm mẹ sàn tô xạ việt tèng mình gặp bây vào bật tứ được cái nòng pê ấy ná đây và tu năng thầm mẹ năng thờ ai samatha vipassana nâng ánh mình chầm ra vì tôi miền ca vật tu từ đôi tệ bị chan là cả tha còn là santo xạ việt tèng tệ bị chan là cả tha để pre tha bạch vô nâng anh chẳng được nông cả để con cha bàn vây vây chỉ ti sờ bài đôi thà cả thá chỉ ti sờ bài nâng ấy đó chia cả thá để bà có từ đôi samatha nâng vipassana phần à chẳng miền ca chầm ra lại từ đôi đầy sọc ngọt ta mà giờ này cả ọp rùm chất chầm ra bà nhà nâng nơi chầm bùi nà na mình sờ bái công nơi nơi cái năm gì cái đây là thả bục cuối cho ti sờ bài nâng ai chẳng cái đó là bia đây nhầm na xe thì riêng để thà mình sờ bài nó dân trời đọt sờ hài đầm bấy ổi chối mà được nóng cả sờ bài đói sờ bài á xăm bị chỉ nhẹ mà vì trời cả thay là xa chật miền là cái đây sờ bài không có sao là thua nâng ấy để nằm ở miền sờ mà thị sờ bài nó chỉ tu sọc hạ nó chỉ bật tọt than rồi bọt sờ mà thị còn là